I want to ask, and I'm happy, those who are criticize me, criticize positively, I have no problem. Hii Kenya ni yetu, na tutafanya kulingana na vile tumepewa kazi na wananchi. Mwai wigoreye basari. Abantu ngaho basari kibasikie basari na kisimba agenda akaroseria mabuli akarosi kibagi basari ngotiana eseriye teriya Nyasaye kakia abantu mwakolera Nyasaye ekichi Nyasaye bari ngabesa mokorra basari. I want to confirm once Ramambia basari iliko nyabati neniri wakalia ba MCA 10 bali elected na abandi nominated batano bakabaletere document ye budget bagacheki badenga ibintu bichenchirega bagatinaniye basari bagatinaniye wakano no mushahara no embarabuka baje mushahara ugatene ekerobona twadenga rosmo nenye twanye rose kibesa kya soke Mambia mpaka Friday kwenda na tulichicheki kero mwana wa applyte basari kisa na ende sechu word no bali bachede goteneni bos ngo atole basari abana kuri word yabo ekyardali bana babwadime cyane naba balenge ngantu ibache turus na bese iti ali ngore bese ya inkoliyo emyaka 10 towards the end mwetu basari Ngoro. We are giving 245 million. And we are determined ngegasi yarongo koratoni. Iga abantu baminto bantu bakisi county entegetentebe officially. Ningende to kubakolera ngasi. Nchege ntoko basaba kurwesi mole. Nsaberani Nyasaye chinguru ndiri nemekora ere county yetu tokonya abantu baitu ibintu bikebi gore amabere nkorora tole na Nyaribari aliyo teni abuga aigabo baracho mwino gaiga asa mabere alinga mange ase amahuga aengosumekwa Tinda dukuwa na ntuwa ya nanetera kina directory ya bantu bane